Dostlarım la dostlarım dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlerim. Сабинская земля встречает вас с хлебом, солью и чак-чаком. Попробуйте национальное блюдо. Саба жері сізді көркем традиция бұларақ милли ризықларыбыз, ибитіз һәм шәк-шәк білән. Вам по секрету, много в мире разных школ, но я рад, что в школу эту обучаться я пришел. İxlas rəhmətləri bizni eytir üçün nişib günə tabıq sözlərinə. Mənə bugün cır şiirlər, söylik sizə en güzelim. Нам навек запомнится этот важный день, потому что с радостью именно сейчас школа наша новая принимает нас. Reisabı yanıp yerde bizning bu maktab için rahmat sizin yetkiramiz bizni qayg'irtgan için. Rahmat sizga tuzishlar, bizga baxt berishlar, ormay tolmay kun-tun ishlab bek tirishib yurishlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله ربنا ilkinlere bizga tanıştırıp aşılarla tevhid ettiğin nasip kıl. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabannar. Rabbi ighfirli ve li validayya ve lil mu'minina yawma yakumul hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. O'quvchilarimiz, qadrli o'quvchilarimiz, hurmatli rais Nurgalish, kelgan atilar, anilar, qo'noqlar. Sizni chin ko'ngildan bugungi bayram bilan tabrik etaman. O'qituvchilar, atilar, qo'noqlar, bizning bugun zo'r tantana rayonimizda yangi maktab ochildi. Hamda bu maktabni barliqqa keluvi birinchidan federal programma negizida, hamda respublikamizning bu programmani istama shiginlarini qabul etib, shu qisqa orada Aqtosh kompaniyasi G'anzon Abdush yetakchiligida qisqa orada shulay motor etib ishlandi. Durust, butun maktablarga qaraganda ko'pdir o'zgarishlar kiritildi. Shuning uchun endi tuzilish yengil bormadi. Shulay bo'lsa-da, o'zingiz ko'rasiz, bek motor ko'rkam bo'ldi. Ham endi bu maktab kelajakda iyilikli bo'lsin, yaxshi bilim bersin. Bizning kelajak bo'limlariga Aminim ayrim aytasim keladi birinchidan. Atiyanerga sizga rahmat. Shunday bolalarni dunyoga keltirib tarbiya berganingizga. Ham endi bundagi o'qituvchilar o'zlarining bilimlarini shu bolalarimizga berib, in degan qizlar, moylar bo'lashaq. Qo'noqlar, hurmatli o'qituvchilar, qadrli bolalar, atiyanelar. Sizni borig'ingizda shu ulug' bayram bilan chin ko'ngildan tabrik etaman. Barchangizga esenlik, sog'lik, salomatlik, tinch turmush, abolarga o'ngishlar, o'qituvchilarga hamda shu maktabning oltin bilim ochqishin direktorga topshirib
шундый зур мөмкинчелекләр, яңа технологиялар биргән мәктәп өчен безнең Саба урта мәктәбе коллективы, укучылары, әти-әниләре исеменнән авыл хуҗалыгы министрлыгына, республика җитәкчесе Рөстәм Нургалиевичка, районыбыз җитәкчесе Рәис Нургалиевичка, Халыклар җәмгыяте җитәкчесе Азинар Абдулловичка һәм әлеге мәхәббәт бинаны төзегән һәммәгезгә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Сегодня праздник не бывало лучше дня, потому что первый классник называют все меня. Укатуще обабызда кур нишек кошлады, күзләреннән у серпелде, әйтерсең кояш нуры. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Постараюсь я во всем лучшим быть учеником. Бүгін езләркләш біз күмәсіне, атлы біздегі адымдар білім иліне. Даже если будет трудно высчитать и умножать, мы учиться обещаем на 4 и на разные писать. Учи в школе, вычитать и умножать, малышей не обижать. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. Прозвенел звонок веселый. Her nese üz oranda sport zallar bik omaylı zor, aşkhaneler bik matur, omaylı birincisini aytası kile balalar esinde bunda var tınısıra. Bizden benim işim to'g'im bo'yicha bunday zo'r sport zallari yo'q. Bu proyekt bizden Nijniy Novgoroddan olingan. Haligi sport zal bizden 1000dan ortiq kvadrat metr. Haligi sport zalda mini futbolda o'ynab bo'ladi. 2 voleybol plashadkasi, 1 basketbol plashadkasi ya. Maktab bo'yicha Wi-Fi, shulay olganda internet bilan kelgan, shu bilan tasha. Maktabda o'quvchilarga telefon bilan yerga ruxsat qilmaydi. Shunga ko'ra bizning o'quvchilar kompyuterga dostup bor.